He takahi ture te uru tomotonga a Rūhia I te whenua o te Ukraine. Koe rā te whakatau a tō tātou Premier, a Jacinda Ardern. Whai muri hoi ngā kōkiritanga whakapahu waru tekau a Rūhia ki roto I te Ukraine I nā pō. Kei te karanga tō tātou kāwanatanga kia whai a Rūhia I te tika me te whakarere I te whenua o te Ukraine kia te huri ake tātou iae nei kia te ōkiwa McLean I te whare pāremata mō ngā whakamārama o te wā. Nō reira e te tuakana, e te ōkiwa, kai a koe. Scotty, no te rangi nei whakatūria e te Premier e Jacinda Ardern he pānui pāpāho I te rā nei. E whakahe mārika ana I ngā mahi uru tomo a te kāwanatanga o Rūhia, me te whakahau atu kia rātau kia whakamutu atu ngā mahi whakatutu puehu ki Ukraine. I nā rā kaore te Premier me tō tātou kāwanatanga I te pirangi kia pare kuratia anotia e tahi atu. In the lead up to the invasion, Russia has demonstrated a disregard for diplomacy and efforts to avoid conflict and must now face the consequences of their decision to invade. Hei tā e tahi o ngā whānau o konei e noho nei ki Ukraine, ka tahi nā te āhua mō rika I ngā haora rua te kau mā whāka hori. Tuia ki tēnā no te rangi nei hoki tai atu ai e tōna ko tahirau kai poro te hiki waho atu I te whare o te kāwanatanga o Rūhia, I konei I te whanganui ātara, e tohe ana I raro I te mau ngārongo, arā e karanga ana hoki kia kaha ke atu tā tātou kāwanatanga, whai wāhi atu ki te take nei. Ka mutu kua tai o rātou māharahara ki weriweri I nā hoki rā kua mautonu e tahi o rātou whānau ki Ukraine. Scotty. Te o kiwa e mihi atu ana te ngā kau kia koe e nā whakamārama. Te o kiwa McLean e te iwi I te whare pāremata.